Difu Election District Lapen, Assam State Rural Livelihood Mission Chelang Pen, Rongkang Tuyalong, Adiu Chora Kibi. HSDC Lapen Songkrit Rokatum MP Kilikalong, Common Candidate Along Si, Cherabdunji. HSDC Lapen Songkrit Rokasong. Karbi Anglong Deputy Commissioner Mate, Returning Officer Pen, Birta Maikepha. Kardom Ada Birta Long Pen Nili Birta Thanbang Sami Monica Milikpi, Non Birtang Ton Pen Arjuikha. Difu Election District Lapen, Assam State Rural Livelihood Mission, Atum Chelang Pen Therepoing Koirake Thomarni, Rongkang Tuyalong Adiu Chora, Padoposi Katnews along Birta Napali. Adiu Chora long Pachetonsi Chandraprabha Baidu Puthang isi Kachingwai Aklong Paledam Lapen Sangpi Marapan EVM along Vote Kipinang Jialam Than Pachini. VVPet along Komara Pansi Vote Kipima La Soang Thekta second Troxia Pijong Teglong Pidji Puta Kachetong Sangpi Marapan Than Pachini Dam thu. HSDC Lapen Songkrit Roka Songatum, Chelangsi, Therepoing Koirake Thomarni, Lomding KSI Hemalong, Peranke Amai, Kapadopona Birta, Katnews Asa Hemalong, Birta Napali. Peranke Amai long, HSDC Kongchunbang, Laichaning Leng Pen Kaning Jeponke, Non Kewangji MP Kilikalong, BJP Song Lapen, Akaprega Song, Komada Song Si MP Kilikalong, Common Platform, Along Kewangji Pansi, HSDC Lapen Songkrit Rokatum Nonepong MP Kilikalong, Cherapcheto Dunji Pusi, HSDC Akongchunbang, Laichaning Leng, KSAMI Pusi Mion Rongpar, KNCAMI P, Protimaing Hipi, Atumben Peranke Amai long, Pachini Pon. Himanto Biswa Sharma Nisna Eta, Optihali Montri Buli Koi Tukar Pisotu Teng Ajidinot, Teng Ticket Napale. Ene Muhutote Horen Singh Be, Jenethorne Mat Matibo Buli Ami Bisaknai. Judi Horen Singh Be, Judi BJP Pura Eri Judi, Teng Common Candidate Hobo Pisare, Titahole, Amar Hokulu Hamaji Hongoton Totami, Oineta Sinta Purile Hoy. Our Oino Tota, Aikane Ami Ko Bisarisu, Yat Huru Hongu Hamajik, Huru Eta Ansulik Dolase. আমি তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰো যে আমি কমন ক্যান্ডিডেট যদি হয় তেতিয়া হলে আমি এই বিজেপি আৰু আহিবলগীয়া যি কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে যি আশা আৰু আকাংক্ষা আমি পূৰণ কৰিব পাৰিম সেইকাৰণে আমি কমন ক্যান্ডিডেট দিব বিচাৰো লোকে কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজক অন্য সময়ত আমি হদাও কম আমি কাৰ্বি আংলঙৰ ডিমা হাছাও ৰাইজৰ যোগেদিত আমি সকলোৱে এক হ'ব লাগে কয় মই এই সময়তে এই বৰ্তমান এই সময়তে আমি এক হ'ব লাগিব এক হৈ যোৱাটো নিজৰ পাৰ্টিত অলপ এৰি নিজৰ স্বাৰ্থত অলপ এৰি পিনি ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কাৰ্বি আংলঙৰ ডিমা হাছাও বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী যি আশা আৰু আকাংক্ষা ডেভেলপমেন্টৰ স্বাৰ্থত ইয়াৰ সুৰক্ষিতৰ স্বাৰ্থত সকলোকে আমি অনুৰোধ কৰি এই কমন ক্যান্ডিডেটৰ যাতে আমি দিব অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো আমাৰ সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা যে আমি এজন যোগ্য এজন পাৰদৰ্শী আৰু আমাৰ ইফিচিয়েন্ট ক্যান্ডিডেটক আমি এইবাৰ 3 নং ডিফু এসটি কনস্টিটুৱেন্সিৰ পৰা আমি যাতে বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰি পঠিয়াব পাৰো C Visual Apps along Kiligaron Karkana Birta Kapachini Japan Deputy Commissioner Pen Therini Phaing Koirake Thomarni Deputy Commissioner Sai Hemalong Birta Amai Phasi Lok Sabha Kilik Kisikedang Aputhak Peranke Phan Than Pachini Pon Jangmi Pokrener Kep Arni Kiduji Difu Lok Sabha Kilik Phanot Hejong Polling Saipu Chokumar Phan EVM VVPet Lapen Kiligaron Asonamong Aputhak se KP Pon Tanglo দুটাৰ পাৰ্থক্য এইটোৱে এননিমাছলি কৰিলে আমি দেখাটো ট্ৰেক কৰিব নোৱাৰি তেখেতৰ নামটো আমাৰ ডিসিসি ডেশবৰ্ডৰ নাহিব আৰু তেখেতে ষ্টেটাসটো গম পাই নাথাকিব আৰু যদি হেৰি কৰি কৰে Kiligalong Kachirap Kachitua Bang Pubang Piatama Pan Therini Phaing Kora Phoani Pothot Seke P2G Deputy Commissioner Mate Returning Officer Mukul Kumar Saikia Pen Perangkia Phan Lason Sikilik Kachithik Kachidangalam Than Pachini Alangli C Visual Apps along Kilik Aron Karkana Birta Karjulong Pen Kipachini Pitja Phan Birta Mailong Perangkia Ham Phanga Phan Than Pachini
Kilik kilang cari je phan observer, general observer lepen, police observer atumta, difu nang liat luputa, deputy commissioner pen Pherangkia phan than pachini tu. Will commence on 3rd of April. Non molom sopor phan birta moin tomponik sina. Second All Karbi Anglong Volleyball Championship 2019 starting from 27th to 29th of March at Difu Club, Karbi Anglong. Organized by Karbi Youth Organization. Sponsored by Mr. Sukur Singh Milik. Come and own the title. Champion trophy with prize money 20,000, runners-up trophy with prize money 10,000, best player trophy with prize money 3,000. Register now. For more information, please contact at the number given on screen. Uff, ini siksa kelapa nila so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nangina chusir ham tamle inisu. Ini siksa kelapa nila so cupen cerap leka cerap cing sok tahun elo. Nang cucut bu. Cepaking dan mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Madhari, lo nalom tar beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma, konat lo lake. Jifo iti arlo Iron Bridge adu rong supia long ke chengsi sopin so la pesor lo tu kapamata dim lo. Kalang ma. Kalang lo ke chengsi sopin so la pesor lo phan kapamata dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off, hey hui long poningji. Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongparpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong tapadar ipin pinahumrig mo. Aturkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 AM to 1 PM. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students, sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang Tharwe alang, Theso alang, Kecho ajam tu, Tharmit aduk, Thelua kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mo piputot birtalong wang tuiglo. Karbi Anglong District TBSI campaign Therepo inquiry player ni Sominder TBR ni Padoji Pusi Katnews along Birta Nampali. Sominder TBR ni Mate Wall TB de along Pacheton pen Difurong Supi Armuchejeng Lapen District TB Center along TB Put Hakachethan Kachaparia Maita Doji La Sopor Kualam Thepen Kapadoji Sominder TBR ni along Karbi Anglong Health Services Saikam a Joint Director Lapen Ari Sangho a Doctor Atum TB ke Soputhak Kachetong Aradaphan Than Pachini Ponji.
Number 4 Socheng constituency kaparlo Hamrenarong superior lo Tirkimarong pen Langmet kacheleng Pradhan Mantri Gram Swaraj Yojana Tower contractor Komolgiri pen ke claim bon there niphai inquiry hiniar ni pen black topping asai pangcheng ponlo sai ke claim ke cheng arni pen amat black topping asai ke claim akele asai ke oi thu ong ajok adung het ke do Tirkimarong ara thurpaksi sai ke claim khangnun chek birta pherang ke hundor kropen birta nang pali Perangke pen adimalong anpali dun se ahokalam ke longja phan patini damlo Perangke pen ke longda mateng ke black topping ke claim ki cheng siar ni bitumen pen arlong ke pangvoi mate mixing a machine apedara jok hemi ke mi cement asang ti ke pangwu ya machine pen si kasalam i me pen ke pasu ka leader ajok roller ke pakkoya lingsi bitumen pen sang ti arlong aplang je thardu netlo anparta aklong arkok pami meden pen longlia tu ka thaksi black topping kasalam ajok edi pen ta tharle un thailo Lapusona sai ki oi ki klempen muti abia bang methumu pura ralatum pen pangton koklo jong si towar kasalam arona tengpen klem krepulute klem longli pusi ronga ralatum aning ki pungalam the chepaklang la hello netum rong rup kiduk kila garat ke itme towar se genangi asi sarkar ni padu ya ठीक है asi sarkar ke chok ke abi sarkar dunga bang mission nei pulo towar mission ang pilo lapen ki chok ke bang contractor si chok kilo contractor bang ni tum rong sarpan sin mane na thukai mane na thukilo contractor amen ko pola contractor mane komolgiri poni poni nasot towar ke kodak pen kodak la chelenge dak tirkim tu langmet dan tu borpul pen komolgiri 4 point ladak claim di dinghol se towar se dame komolgiri pinia ni bangka ni tum public tum thekdung long lepina ladak long la sa contract ke pidum an se pahelat so contract mamala la so long claim sa contract endon ke la department hiya na muni dibo ni tum thaduna teng front la bordoloi tumason no la so bordoloi la pen la rasi hanse ola kede PWD along sakuria la tum masih contract ke end tu la son la tum se sa contract hala sabe bonai ta data bonai pamen puni tum rong soran ki puta gari pacing ko humpli lo dakan ta jola pu anamu bang la contractor tum pela sa contractor tum da jola hason thot amu ke bang si la si seto wa tum ke la ke chelang dun beri bonai ta chok dalo lagle te reject la claim nang ni tum rong sor ke langnun khri apen kahin lo pote pachi fudang labi apen so tawar la pine carpeting people ke je wa thai ni wa ke la contractor mane bond ini lagi public tum si bond lagi Rongorat puthot birta ki pachin thua teng ki PWD asai khi bang hinia tum si bang so towar kasalam japan sub contract ke endun alam klang lazi towar kasalam kilang dun nang ja tum si contract asai claim thurong pulote komat se sai kilang dun alang maputa adung het arongoral tum pending je to mane amar dorok aji start disilo aji diso mane etia mane amar engineer ek matiso tar pasot mane etia mane engineer ahile pasot aku mane start kori maro na engineer mane kuntu engineer mane amar engineer etu tailor je be begar engineer নাম কি আছে নাম তো আমি না জানে কত পুরা মানে এটো মানে ইয়া কুলিয়ার করা হে গোয়া করা আছে কাম আরম্ভ করা মানে কিলে তেনেকা হইছে মানে এতিয়া পয়লা ফার্স্ট তেনেকা হইছে এতিয়া মানে আমি এটো মানে ঠিক হোৱা না কাৰণে বন্ধ কৰি দিছো আপোনাৰ আগত এক্সপেৰিয়েন্স আছে নে নাই এইবিলাক কাম কৰিছে নে নাই কৰিছে বহুত কৰিছে না পাবলিক আপোনাক কৰিব দিয়া নাই কাৰণে ষ্টপ কৰিছে নে না আপোনাৰ ইচ্ছা মতে আমি নিজে বাজে ষ্টপ কৰিছে মানে Ada birda bangkela puan sing ton poniglo domethak me kurwang thu